Abusia mama nchia na fence mema wakwa ba megidi se wompo mu ehhehye ye sempo bibi enkoyi na odi aseda ama otwedi ampon ebiso no eno nim ne ye eno ye ma ne ma na abusia yesi de bia za ade echi na ade sanyina na chesa semfoforo osi na da asemfoforo ansi no na chesa sa da no eye dabone abusia enne yensa kama me bi ne ba ewo fidiem ha se ya asem omodi nam no eye nsempi na mpenefo ka semisa akoda wo bonwa na mummo achichide na tufuantie enye wo meti kopo ye tufo na wanti a wo kwanti ade abofra ba yi ade a waje no omane maame niyem na nsunu gujem obunani anesuo kirese efutuo biara ni hono ma wonfa ma abofra yi na nso wantie na busia yenkwa ni enkonkotie nsama maame ne di tudwa ene ni ane ba no ene so edi tudwa na sa wo ya abaya a wo di wei etu hofo yenkonkotie asem ne mu nkyeremu ne ye ba na ne aka echi no afutu e wo hono ne afa de etu ye ho efo wona onam eda na do ba ma akora mu gu ye ni masisa obanti na anam obi edi wewu na wati ogigya dem saa wadi ka wadwen so ba kwa wie di absefo mi ko America ne enko ewie le boko ba cho me bay wo SS through be school masa ka be enu be 2 months na eso na nezo we but when am next month ya na wanya 8 months so ade na wanya 8 months no wanya obi na anya it means in 8 months man already SHS 3 student ana obi anyem no dan na do abema no wanya mo wanya no wie na papa mo dwane chese eba ne sen na nyinse ne baaye na cho ene de mi ni mu asmo no mani ni I'm sure about Facebook Insure 104.5 YouTube ni Insure TV so TV no to Adum TV akodane ya under age nti yan shadam fa na nim no ma na mo na no kasa de we beti enwe ya na me ka abata asem big mama na onia enwe ya na edi si abata so mumano wa bra SHS 3 kawaya practice ama exams done nim to say when you 8 months mama nko akoda ne ho na me misa no say eba ne say me do what to say aya kasa wate awado ana baby ne ba okay aya day na uko school wa ina ya day na eba sa abo hifa akokere okay ujina say SS3 na watcham JHS one for boy watcham S1 S2 SS3 emom na wo ko fambna aba na say den isi kacho so no betina nti e wo mi do sa keke o shia wo hin no kansa chiro me nsuro kasa na yenko okay uko school sa be suya djuma usuya de ene kan suya de pam na se nka we de nka uko wani mo udi de say moda nka uko wani nka we school betimi de pam ya bedidi enti ba bia wo suya djuma no suya de adjuma wo na no suyi 3 wona nche na ye den Mama for bese what chile ko say chile ko na intended what be use see okay yankwa mitiu ikoyi miti wo ho no nse o ka chen so ne ti o you na wodi machine re for aso wo se me do wodi you wati ko ha o se me do o beto 55 na no say hey when you hear them no go say we fit case no baba de ne ba ni yan fi kwa enti o ka sa na wo so ye den enso eti ase na me metina ade na wo ti ase o school ni ade na wo ti ase mother ade na wo ti ase sa enti first day oni ni ko hia mu na ye den na wa pon school na ya na jo na ye breben ajaba bi na nya na jona no feel bi ani akasa kese wate mesre wate niti
Nem will fear no from some old fear. It's dana uko utili ya also open the dana huyensi. Edi be say. China see me from my number man, but na me use phone. Actually, na me use phone. Okay. Na. Time I me use phone. Na me payment. I know catch me from my number man. Yeah. By my fa, me got say mini phone, like mini phone meeting the afternoon. Until me the obi number or the number man, and the obi number flame. No, I say. No fear one who feels me. So time now you're virgin. No for be mother. Actually. Until u virgin muna na u dare na ukoshia no. Ana ye dey. O ma me tienti na afere na. Me ti ma na pe o. Obo no for be mother. Enye ono the first time. What did you for boy pen? Can no cry. Na no na u gina say na for boy no. Me kwa successful. Ugura successful na. Ono so no ye hwan. Obi se min kan cho say ye Lydia ne feli wo. Fi say na yes say nkwada no fana. Contraceptives no mu gusu sa. Obi kura ma mi timi to she ne baba agi mu box mu. No the man is so fan go school. Nti o first boyfriend ura SS na no so ye baba. Actually. Or a student? No ye student. No so ye hwan. No so ye ejuma. Oye ejuma. Nti ono so na ne ko hia wo he. Na me ko ni fie. Na ko ni fie. Na time be ma me say dey o si wo so ma me. Se wonim na agba akwada na me no be wo. Se wonim ha dey me na do wa ma ba ne wa kan dey wo bia ba se o ma ne ye obufu na abona. Me no be wo pa. Ko say dey o si wo so ho tin so o si akwa. Minya. Irate. Eti ono no so uko school no share no se ope. Now you're a day student. Okay. It's your only sham predator say and son away, baby. And the minute it's na and chena jay. Only share nam predator say. Bed 2 times. 2 times. Till only break you virginity. Bawachina me had be enough for for bisa ho bi na we de enu anu we de enu anu onu ni ni show bo ne ho ban me na me bon den ade bo ho ban o ma me dro be ma ne ma wa dro wonu me dro ko eti ode ma wa wonu me na ku wo a ka ma mi ti fie oni se de ba go school na why you gone too soon dro ban Lydia emodi so no ya no a Lydia for. And what the man and you shampoo, send the yin ama. Okay. And what do JHS 3? And I say, what about the share we are there now? Or by Lydia one fan. Now, dear, what to be quiet? Where's your boy or no one home? Only a protected sex. Or share condom. Say, a dear Ben, I want whom. So I have wine, so I have some mine, and we are now tea so now quiet. Until first in our corner, down predator say. Baako oba wa meka anti woni ni hia mpredodo sei e na afa die yin sei hu se wonyem no na ona na mpredodo be sei be 3 times na me hu na me ka chere ni say me It's after 3rd time now born a man say wonyem no sa ne da biem because anopa no ka chere ni say 5 times na ne na hia ma me say na wo hote or can say 5 times. It is a 3 na yin say by a 2 no ya dey so so man here 5. Esi na me ka chere no. Ojitu emu ho no 2 kwan. O 2 kwan ko bae. Ana me friend no ka chere me say enye ne de nti wonje. Ana me say me ka chere say e dey nti na wa me bisan say dey nti na Makas macha no aje atu na afede se enyewa nti na me mfre ni bio ana odi moto konya accident nti odi moto no konya accident no osanso ko ni oba ne ma me ho obo food nti oba ha nse ne ho onya accident na ne ho to ni wiye no osanso ba aho carry ho nse wo aho carry no ka che na dan fu bi se
or hishemi. Nti me ina me baby no bisa say ni say na yampa na me say ani yampa no say me boa na me say yampa by the time na me phone so that ya no dream say bia me boa nti e kire na me se wa ehuye ana ma me frɛ boy no na obisa no say ayo no nti afei de ogitu mu afei de ogitu mu say yo no nti ba ne say na 8 months ni won hwɛ wo ma papa yeso ka papa bonya kaketwa na style mama no we mu hwɛ no mame ye mu say producer no na kasa na mo fa no to ho ma no so mame hwɛ so obefa na me ntie de wo ka ye hia wo ha dadju ada o de say e ma no de say junior o junior o ama baby jet junior asha o yefunu mu wa to nkra ka kire junior say hwe na won hwe o menti wo de na ba me pese o ma mbe kasa wa na ahia no to nkra ma no die wa no kasa kese junior me not na nyina won hwe me da e free say nyin say ne ba ya papa mu hu ye 100 cedis spend with me ascending esa me ka kire say like kai wo honu say bia bla betua ne hwe oba mame junior bushia for wo munni maseme omunni na omunso ntu hu na mo bia ahwo hwe ora ho ana ade na ora ho ade na ora ho but I na for mu oba penene no otoso ya shi de nyina ye say one dey no so we dey wo oni baba ka say wo ya shi de nyina say dey no oni mu na wasa tene foforo no en no ko de ko de mu no ha ana ko da mama wo so bi abo ama me ha ya ka wontie no ya tuku fu ba bia ye ye tiam ba bia ntia ha aba say ya worry aba say mami ele bata boni na so JHS ni die e kan your office ku aba what fie o mam say kola bi wo ha wo pa financial anointing ide mu ankuru di obeya sese reasons na gbo ye funu mu yo wa mama mi onu mami na tia na wan ko share papa e bi o ye very responsible o won say sa dey we say ba the confusion e ba mother ya ka wuntie no dabi na bowu kaye ni owu obana ko ine ori be se ori dia wadia wo ye free na wala me ko dia ori mo be so wa tana wa adio mama ayima ya se won fa na so producer ne na kasa na se won what say asem ne ba radio so watwe su bo de sometimes he ya na ahye osu onya su ye osu na na esu ba ma no nya osu aso da TikTok we ye adwuma ye me time kura ne say we ye adwuma wo didi da wo bi ba na wo ko se de pedo no na adwuma anya du na wo de ne ho ama wo no wo ja kura na bo ma me ne papa so e na wo dwane afiri ko ma be sha wo ma me mo santase mo so abusu ye se de beto mani ma maji atum sa aya ko da na aka enti mo ntu na mo bia ade na ni papa ni se me ni baby desa chese wo dwene ho a wo dia se kola oni hwe wie enti junior no why na bi se waje atum die na so hwe de won hwe odwane hwe du na bi a enye sika dodo ade be manipa no e bi 100 series 50 series ni pare nim se wo bi a wo beye ba na je sa yakwase ebo se wo ja na papa so yeah yenye ni sa usu akora bone ka bi kire no mama mi so ya akora bone ya mo hwa mo maami asetrem na mo hwa mo maami abrabo ansana mo ba bibia wo ye kanipa isi wo pa wo mama boy isi wo pe otaka me ene di pa ma na se ne bi ni wiase sa o ka ye so pe na se do nyame so pe mi ampa so wo sa kola wo ko school a ko nyame aye wadom wo san hia sa no dwuma
aka ha ye kwa ka ha be ajo akwa kofenye and now what enough for me o be che no ne ya be mo ate asesa wo ya akura ka se bi wo se bra na be so po so ono obetena obehwe na mpese muza ze sa time no ka sa asem no wo dwene kwa kire se wo papa ne maame etwo na ne betena se what one ware me busa question what one ware obi a wo school obi se me no betena sa adwin kase o de tuti we kura na chese wo kura wadwum ha me no betena se me ko school ye obi na hwe me ma no me ti bibie epe bibi ese wo si mutu aze obi ko yum tinti no wo yum to de cheo a o si wa no betena o se enu anu me so ma pene so o no betena se say this is too bad evangelist yanko e naima aja medas nyamsha de biwa yawo say chini won traffic yeah wa ba juma ne so ba so won san traffic e be sanction o bacho adama o ko hin ti mi ho asembo ne o ko dun so e tamfo dos me no de yanko e naima yawo bahwe ene batete yeah ya na no amanfo enim bahwe no ene batete difference no so yeah obi atete baba obi anhweba nipa kakra bi na hweba yeah obi nim se ne ban wa mani skaje ko school na no ano se oye be ma na tete enko ntwa wanu eno ana many women's way before din komo say parent no ho e ya adwuma wo that's right obo wa to tablet e de ama ne ba tablet no wonyin hwe so da that's right phone kitane ba wonyin hwe so da oni time I didn't TV wo fie woni bi bia this nkwala no bia ya de ope yes ana be ma na ko ka ho bat tete de bia so ni bat tete na ba hwe na ma se oye be ma be ma onu atumi ekoba nka be ma ka onu na akobo e de be fie that's so nti be ma de ya na ye ntamfo ye ni nyedai etni omachi bara oba oduno adologic age na adolescent yankwe science in the friend adolescent na ayichimotology for adologic odu sa stage na wo na wo ye ba time ana aja no ese unu so ba no odu level bia bibia betimi ese nti se data mo ko school a na time ode ba ina se ode wani di agire nka sa kola agboni ni wiase na mum se ode wani hwe oba mfidie bebre na na mbrante na su no obode ti se mbrante no mfidie o mo su no se o ma ko kukura ma ono ma wadezi okura to fe na ugibika wadezi ana ayifo babafo no omukuta some psychological way be okay share me bia so ne ensua de omo na konya no otina mu anu wa woso na ba akire na odi dantem na ne nsa ne na motim tire na obeyi no betumi de ne safa otimu no waso ho saa okay wani mo wanya nyina na obo nkomo okay ebia na sa nkomo no so efie wunya bi ye wo matan bebre mo no mo ma ni nkomo okay yo matan bebre sabe mpradu asa communication ni ho yeah communication won e free oba ayi be ma ne yere ntam egu awade e free awofo na mo ma ntam ankola sai yeah otima se ya nya sa tam na ma ye ma no because akola no do pempenso bi a wo so mo ma kwan ya na so edu Saturday na mo be ko school na wo no mo koyi o muti na hwe boys no no mo a obi ade ye bati o de ne de nya tete anko o hwe no kan okay ne se de wo kai ni bibia mu ni boots mu na de ye mu o ko school na time o ba beduru eni wo ko school mo obi kura wura school mo ko mi sa se ni teacher ni kura se me ba o te say ni ba sa na ga ba beto no ho me ba nanka ye ko kiti ma herbal center na doctor nyenu honti mame ba ma ne yenya no o se nyakopon ya adoma ju ada wo beba ye ni akokọ da emprenda bre santa se ya enyemu enti ye ntu ye bukaka ema no wate I mean issue disclaimer we enra ya hwafo mo hwe ya framia wo mame nya mecha se me mame nya mecha de ne ko si se me do mame ngbe de meka kire wo. We did our possible best with a lot of evidences. The banner wa broche my mommy for sin and be dance for 1 good hour na me ni wo kunu no emi enu gina phone so conference call trying to convince her
Sa onyene maame no yen me ka bia anya ye. It is a who say maame nya me chete baby fufu. It's not that we didn't tackle it. We did our best. But maybe the expectation is different. Mamenka we na te ho ase. We say ye de papi nwanwa. Enti manchire mu a ha adwen. Enti say who so what baby fufu kan asem a we did our best. Beyond our best. But the besia na see ye no. Ewiase ye tufu no wanti a wo kwanti ade. Tufu wanti ni o wo mete kopo. Ene maya aba, ene mranti aba. Ene Ghana youth, this Gen Z world youth, asemo. Utu omofo a wo muntie. Ene a omosa kwabra, adechi omosa mensa, adechi omosa. Enya asem ketwa wo. Obektu omofo atu. Eya na yom se, obra na omo bon. Wani breom. Abaya tuwa we tese wo ba bewie JHS ade na wo focus wo wadusia ho na wo hwie na bra wo pese wo bon wo mo wade wo wie school dia obi anchechero na wo form 3 akakakra wa tres arms na wo hwie na wo tumi tese minim na ewo na adwen mu minim adwen na odwen wo tumi ama baba ni come on baba adada wo enyisen wo eja wesi hono nkama bank manager ampo enna dawo nanka onye wuseye baba awo no obi amma me yiniti a onye bi mpo no de amawo otumi ama wa adwen akofom ama wa otumi adada wanyinsen waja wesi hono aden na wo ye wa bra bossa etere bia mo ma awofo no eti ya wo se ne omu ho se omu erezim obi wo hono mo beka se maame ne ka ho yese wo banyi ya wo so nimba tete ene mofra aban yese wo ka hye wo ka de kra wo monte wotu omufu bia monte wotu omufu no mo poso mo ba bi de kirewo sanka ba ye tie ni maame a kanye ni se na brabo ni sa ni kemu kwadui a so mu demu ya kyese omunya akoka sha na o ma adwen asem enno eno mo sole no mu di akire no mo se o ma brabo tisi a wo ba kwa na wa brabo no ayaye o chance a wo won wase no because we de wo kwa adwuma na wo ba sesa wo to ade a se nka ye wo nko na wo ti a nka wo betumi aye no akra ka ho enkosa ene mayo aba mumie fa we ntu ye ho fu se wo di be ma na chi na nyinsen kokoba wo na wo bebre ye fa we nya futu mfa ntu ye ho fu ne ye kana mu nti a mo kwanam kwaje mani so ana mo amafa na obra no mo so ba be fesi mo ka sa brabo na eno anse da ho sa keke na obi ebo senka da fuma anka ye nana no mo fa pepa ho ti mo mie fa we ntu ye ho fu obi di ne de ba na mo tie ne ye na mo de etum ho fu na mo afanya ansa wo mo afa ba e wo mo de etum ho fu na mo nya ni kam kwadu ya mo so la mo de akire na moa e fa mo nkonkosi hwe en senja mo enko nti mo ma adwen nya adwuma no nti ne de mo ko school mo ko sua de mo ko je ntete no ma adwen enya adwuma abusua me de me ama kamedi o metumofo se wo beti o se wo ntie o ukọ na kwaje wani so a eye wa wasem abusua ha na me de wo besi like video na fa share na subscribe me din no na na akosua adepa aha so da so emergency Ghana TV ne ekọ yi ene ne anko yi bia na wo de ide na wo de ache me da se na mesan so ene wo de ehye mu ebia makrawa na se mada wase